Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Di kakerteng junga di dawan syas'i masyong saha banyun. Tapi lawan batai kendian makan yang penuh kami ini udah wai. Ngalata iuni peniang nado adon na tasaw penai di nomor ngastam haus nyuk mensyua di nado patap ini kada wai jong mami di ka ula sedang ban mi nyuk long kan tela itu ini ni kama ula kamyong la kamni bahi di kajing hapru ula duna di kalong sya ka bayar chi bun bang sokmen kun sim nor ba ula mi mau nyuk di ai buka jing an sim ki wei mo bekinta de wanum shepting de ta bet ken yu ma ba pata ra ka jinget ma ba ngaru ngata ra ka jinget de usnu sha ula mi bat ula ban kan simpor hi bu urban de ngam snu kerki pat de katan ma ba ni ha banyai sha mo de Jumpi. Kertang tunga te dinal san satun nasyong sa national. Tapi lawan batai kendian ya jinya deh jumpi lawan batai ini udah wai. Ka cinta nu dapat te kaya rap sibun kaya yang jong rong lata hi te lagi mende mga hapun kaya di tengah hap tengah seman te lata minta lami te thau jong aro yang lata i kene dawai tengba ikut tupia hap bumi hap no Kemud pi mentah pila mi senyuk. au lami tata Kanu penai pila tak ini udah wai. na rubedang sedang ai ni sedang ta Kanu penai pi kan mau kanu penai lah tak. sedang pernah ye lah Dulu penai lah dah. Kemud mentah pila mi senyuk. minta lami Layarap ni em udah wai. garap sia nomor ya baik berang tuli je rubuna Teng junga sitil damar banyang asa pemar banyang umsinyo. Pila lawan batai kendian gajinya deh jumpi alar kene. Tak ini udah wai. Mensyua nga udon hi usnyo tong ba ustang teh ustang ulong hap kidon ki ceka-ceka gini ki ba kimdon ki snyo. Dan re haden mangalata pada kene ko penyang tong i mami ula mi ula cerong mensyua cerong ru umjuk ham cerong usnyo nomor ulong sakau teh umlong pulung kan tenang lata pada kene ko penyang i mami ula sedang ban mi kita keceka ki ba mdon don snyo ula sedang cerong ru ula sedang pulung. Tanga pensimi ki kon ro ki yarap hi idan tai we kon roi ba idang imkhana sho ila arku sap san snem itaro ilong kum tai debe imda khlan ipang ti di dawai tan iman ki hab lot ki snyo ki ang nenang ne bero bon bala lot ki snyo dan reda ba ita ikine mentai lami nyulung ki bala carong ro adon namar lado ba marsin sedang di mami ila sedang menta tementai lami bahai baboni ki caka kita ki ba mdon snyo kum to ki don ki caka ki ba don snyo don bamdon ta lami lot menta ta tai kon ro Nadu mendo pila. Tak ini. Nado marsin sedang ada wahi imami hing lawan tet kada wahi la sedang tam tala kan wa lai benai Lai penai. Kemud lai penai pila mi senyuk mentah. kami Kemud hap haying ru yang kikun pi pentak barakoi. ki kon ro penta bro Bat kan teh bat sendra. ente besana Kita ki kunjung pi deba menton senyuk syuk na ki badan em long gide ki badon ta basalan amde ki bahap ni. suhap kum tol long ta Ba mental la tak pat kala yarap kala sibon. yarap sibone Tipis nguk kumno mentah bela tak kene kada wai. so ai ngo ni mami na mar ba iyo ai kani ka bor ma ublai wai ka bor hai ba iyo pat ban sa mi ngi ki bamdon han re bro skap to ngi persang nang wai nyim cem tementar kani kada wai jong i mami pa ngi ta tang lai banai usto ba ba ni la yo tiki so ai ngo ka ban kong hi chu blai hadian i mami kan bela persang ban yarap te ila suk la la ban le chajangai ayo tang nang ne na chan ni mami te la biang palat kan ngi Kumno pi itu ila jong ba la sedang mi senyuk pila pensya. ngi bayet kan hi Bahaya la mi nyu senyuk balung na. nyulung kilami suai baret Kemud mensya amdan nyulung. ha mun syati kimdan kidon biting gini kisnyu bajarong kan hadian kata tenang lata tu kom penang memitang arta yo lai te yo kum to la lata ti start la yu i kicing mi chung kita kisnyu baret nyulung kum to kan hadian den pa la nang cerong tadu ha pat idon duwe dawai pe ila ai mami ta la Dah, kulis sibon.